Alo ljudi, nastavljamo ovo. Gdje će tamo dole? Stižem. Evo ti stan. Hvala. To. Ja, kak si kralj dole, ne mogu da verujem. Šta ćemo? Ko? Imam naravno. Ajde. Važi. Hoćemo na mid? Ko je tamo? Dođi. Imam ovo, mogu da ubijem minion pa da te healam. Čekaj, hoćeš? Ajde. Oho. Gdje ćemo, vamo? Oho. Ne veze, beži. Beži, slobodno, a koga šiša, ja sam jednako support. Skoči stano i ga brani. Vidi, ja ti kažem randuj. Koji kurac bebac? Sad će skoči. A gle, može napravi... Ne može. Beži Amunu, beži bebo mala. Tako je bebo mala. Bebo mala. Bebac je retard, brate, nafida trindu i onda laga na kudu. Ja ma da, i što nisi pre nego što ti počeo ti laga da kažeš da ti laga i da ne igra. Da kupim Stechl Ward. Kupi vardove koliko voliš. Ajde, ovako ćemo. Vidiš igru od njega, vidio. Pas. Stižem. Ne, zabavno. Nema šta, ovo je trinda u redu. Fiknu ulti. Zasarao skor samo tako, bilo mi je do jaja, samo ne trinim tebe uopće, ti si bio odličan. Važi. Uzimaš randu ili uzimaš? Da, uzimam. Skupljam pare. Kupio sam ove vardove, pa sad malo. Stavi jedan vard ovako tu i jedan tu. Gdje? Ovdje. Tu te stavi i ovako, dobro, beži sad. Da, stavi ga tu. Čekaj, samo gdje mi je? 6. A gdje je drugi? Koji ja bacim moj? Jel ovdje dole? Ne, ovdje, ovako tu. Gdje? Ovdje. Aha, okej. Ajde, ovako ću. Tako, odlično, vraći vam u teamfight. Stižem. I evo, ja ću trenim sve. To kralj. Gledaj sad kako se uleće, pa si to. Bravo. Ubi ovoga trindu. To mali. Gdje je Trinda nesto? Aj kula. Hoći ti ja, ajmo. Nemoj trengaš. Ne veze, Roki. Mogu se nahilam posle, ajmo. Važi. I posle mene stavi to Cinder tu. Bebac, ubili te sine na sreću. Uzmi, brate... Neki armor, a? Ne, znaš šta da uzmeš? Spirialis Crystal Scepter. Treba pomoć, ne treba. Ja posle ove idem. Wow. Marš. Aha, ja sam ga zeznao. Counter. Hoćeš? Ja ne mogu. Idem, moram se da pokupim fan. Beži. Važi. Hvala dole. Ne sviđa mi se da ovo ništa. Odi ja B. Možemo, ja bate... Jesi imao malo pre, pa malo pre sam samo ulti bacio ovako sam izbacio. Ode ja home.
ću njih 5 onda ga baci. Čekaj. Ovo. Ovo. Dva mi treba. Baci ulti, slobodno. Ej. Bravo. A bebac, gdje je ulti? Bebac, sleti na njih. Ne znam značenje te reći. Eš. Vidi ovog. Dobre. Ajmo dalje. Ajmo, rok. A što si ti nevidljiv, dete? A? Ajmo, udri ovaj. Ja imam ove kulice, mogu da ti healam. Helpaj mi, stanuj ga. Nema na čemu. Ajde, Bebac, skoči, stanuj ga. Bebac, I možemo i ježicu da upijemo, lako je. Bebac, gdje si? Gdje si Twitch? Tu si Twitch. Gdje ideš kući, ajde. Evo, tu bi ježicu. Odlično. Može da me odvoli s global ultijem, samo naš. Pa to. Ubili su. Statik, gotov. Da li da sad s tim odmah last whisper, što mislite? Blood. Ja se konsultujem sa ovim ozdacima. Last whisper ću posle Blood. Zbog volija, a i zbog ovoga... Ajde, brzo na zmaja. Ajde, Dva mi nemam jednog. stižemo. Ajmo, ljudi. Yes, odlično, tu je zmaj. Ajmo, imamo fore. Vard vam. Imam ja. Ajde, dodo ja. Okni ga. Dobra, aj postavio. Bravo, gotovo, uzeli smo. Tako je, mali. Top može puno nekako. Evo. Uhu! Jel ima puno ulti? Imam. Ja. Baci. A uno. Bravo. ADC. To kraljevno. Beži. Mislim, tu si. To, mali. To. To! Umri, nesrećo jedna. Bravo, legend ace. Ejst. Ajmo, ja ću gangam. Tankam. Ajde. Aj, pomozite si, da ćeš ja da ubijem ovo. Aj, bebac, to kraljino. Aj, ljudi, vidimo se. Ako hoćete da napravite isto, vidjeli ste sada, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Evo vi, čuli ste. Ćao.